ilmoo isii lamaan bakkuma takkatti re'oo agaltu lafa dhoyteetitti gaggabdi iyyangaa jaarsi yeroo dhufee laalu mucaan isaa guddaan du'e xiqqaan du'e jaartiin duute innaa lillaahi wa innaa ilayhi raaji'uun yaa rabbi waan caaltuu bakka sani naa buusii jeen warri keessummaan isa bira dhufan rifatan mee bakka takkatti ajallakumullah torbaanii miti guyyaa lama boodaa miti agarraan rifatan namuutu ana bar intala dubraatiin qaba intala tiyyaan sii kan kaanis anaatu tuutu intala sii kan kaanis anaatu sii kan namuu keessummoonni akkana jaan obsatti haajamnaa jechu obsarraa ammas obboleeyyan kiyya amaanaa namaa eeguun obsatti haajamtii yoo hin obsine ni nyaatta koomitee masgiidaa si godhan maallaqa asitti buutu kana fuuteetitti caattarraa geessitaan obboleesso yoo obsa qabaattee oo itti idaata malee maallaqa isa hin nyaattuga tunis maalitti haajamti obsatti haajamti amantaa islaamaa cufarrattu obsuu jechu amantaa islaamaa tana rabbiin keenya jalla jalaalu rabbi samawwan irra fide dachi irra fide gaarooti irra fideetiti baadhachuu hin dandeenyu ja'anii deebisaniif amma sodaatan nuti miskiinoota warra humnan qabne aylii hin qabne kanaatuutu baadhate obboleeyyan kiyya ka islaamaa qaalii rabbi irratti obsuun amantaa islaamaa cufa irratti obsu salaata irratti obsu soommana irratti obsu zaka irratti obsu hajji irratti obsu da'awaa godhu irratti obsu gabaabdutti akka waliin jenne amantaa islaamaa irratti obsu namni amantaa islaamaa irratti obse jaalawwan kiyya ka islaamaa booddeen isaa warra jannataati isinii fi maatii teessanuu rabbii warra jannataa isin haa godhu laan rasuulli sallallahu alayhi wa alihi wasallam كما في الحديث الذي رواه الإمام أحمد في مسنده والترمذي في الجامع وابن ماجة في سننه بسند صحيح رحمة الله عليهم رحمة واسعة من حديث إمام أبي يوسف عبد الله بن السلام عليه من الله رضوان أن رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم قال يا أيها الناس أفشوا السلام وأطعموا الطعام رواية وصلوا الأرحام وصلوا بالليل والناس نيام تدخل الجنة بسلام وصدق رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يا إلمان نما سلامتا فجاسا وأطعموا الطعام نياتاس نياتيسا أبدا أجمتا إجين بودو ولناسونا وأطعموا الطعام نياتا نياتيسا روايان تمال جنة فرقيسا متأن صدا وصلوا بالليل هل كان كيست كآتي تابدا صلاة والناس نيام حال علمنا ما رفوتين يرو علمنا ما رفو اسني رفنا كآتي تابدا أما انتنا صلاة التراوي أبوليين كي إسلاما صلاة داف أبسطي هاجمت أصبر دفتني دقيفة داف أبسطي هاجمت أن اسن دورة أبدا حاسو داف أبسطين هاجم يو أبسي هنجران نفايدة هنك أبدواني نتقونون اسنين جابر جيني رمضانا تنچوه نورسيز خلقين أبليين كي يديمتي بركة إسيتي تفتف جتيمي إسن أمو كنتاتي فول ربي دورتي جينته ودان تفتف جا لبوتي سندور اللي تني لبوتي يابرامتن وصلوا بالليل هل كان كيسا كآتي صلاة والناس نيام على علمنا ما رفون تدخل الجنة بسلام جنة نغيان سنتني اسني في ماتي تسني اللي أمل ربي ورا جنة سناقول قالي ربي الرتي أبسون بودين اسي جنة أماس قالي ربي الرتي أبسون راهي لكاوما دعوة الرتي أبسون ربي كان جل جلال ربي نبي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم فاصبر كما صبر أولو العزم جين يا إرجما كي أبسي ورّي إجنّو قبو مرنّو قبو إرجمتو تغيّر أكو أبسانيتي أتلين أكو ما إسانيتي أبسي نبي نوح عليه السلام أمتا كمتك أمتا شنتم إرّو يوكا أمتا إبسا غلي في شنتم دعوة الرتي أبليين كي يكا إسلاما ركو ميكاغر هل كان نميام غيّا نميام درّي باسي نميام icciti godhee dhoosatti nama yaam riwaayaan garii nam 10 tuutu islaameef jette riwaayaan garii nama 40 jette riwaayaan guddoonaan agari nam 80tu amane mee ajallakumullah
amata dhibba sagalii fi shantam keessatti namni 80 amanuun akkam jechu tana cufaatu maalitti haajama obsa akkuma isaanitti obsi nabi ibraahim alayhi salaam tawhiida rabbiitiif jecha jalla jalaalu rabbi ibidda keessatti darbame obboleeyyan kiyya islaamaa amantaa bareedduu tanaaf jecha gurbaa isaa qalutti ajajame gurbaa amata meeqa booda arkate jaartii isaatii fi gurbaa isaa warra lamaan akkaan jaalatu barahaa keessatti waan nyaatan waan takka kan jirre wanni dhuganuu kan jirre allahan jalla jalaalu isaan dhiisii deemi jeen isaan achitti dhiisee deeme maalitti haajama obsatti haajama da'awaa yeroo goonu jaalawwan kiyya ka islaamaa miidhaa adda addaatiitu si qunnama keessaa'u nama birarraa himiti warra si beekurraa si qunnamte maalitti haajamta maalitti na haajama obsatti haajama bulii jira bulii ni beektaa gulbatanyaa sirratti ta'a ni beektaa namni sirratti dhadheerata si arrabsa ani gorsa bareedduu takkaan waan hin isinii jaaladhu isinii dhaama nama bulii isinii ta'e akkamitti injifattanii ni beektanii by being happy and by being successful gammada namaatii fi milkaawaa namaa ta'uudhaan ni injifattanii khalqii haasawaa jeen akkoo gumeeqa waliin jenne annaan taa'uru innaan saraallana haaja'an waan fadha uumaa takkas hin godhu bara amaanaa namaa eeguun jaalawwan kiyya ka islaamaa horii ta'us lubbuu isaanii ta'us iccitii isaanii ta'us eeguun qaalii rabbii jaalawwan kiyya ka islaamaa eeguudha sanirraa taarika bareedaa tokko isin himu taarika bareedaa kana osoon isin hin himne garuu hoggu takka sallu ala nabi laal taarika kana kitaaba ejjennoo ambiyoota ammas sahaabotaatii fi atba taabi'oota kitaaba ji'oo keessatti taarikni kun dhufu namtiyya takkaatuutu jira nuuh ibni maryam ka jaamu inni kun intala dubraa taka qaba intala bareedduu saaliha amantaa islaamaa keessatti beekumsa cimaa ta qabduu fi haala gaarii ammas ta qabdu taka qaba ammas obboleeyyan kiyya gabricha tokko mubaarak ka jaamu tokko qaba gabricha isaa kana fuudheetiti eeruu isaa geessee eeruu tiyyatana naa toohadhu naa tajaajilii je'ee gabricha isaa itti kannee biraa deemi baatii lama booda obboleeyyan kiyya ka islaamaa dhufeetiti gabricha isaa saniin eeruu isaa san keessaa maal jeen eenaba naa kannii jeen gabrichi isaa eenaba san fideetiti kanneef eenaba kana yeroo nyaatu itti dhangaggaawe eenaba mi'aawaa naa kannii kun dhangaggaawaadha jeen ammas gabrichi isaa deemeetiti obboleeyyan kiyya eenaba bakka birarraa mulee kanneef ammas yeroo nyaatu itti dhangaggaawe kunis ni dhangaggaawaati mi'aawaa isaa naa kannii jeen ammas deemeeti muka birarraa eenaba mureetiti isaaf kanne yeroo taraa sadaffaatiifis nyaatu itti dhangaggaawe hayyaa mubaarak ati baatii lama guutuu eeruu tana naa tajaajilu jirta naa toohattu jirta eenaba mi'aawaa fi dhangaggaawaa hin beeytuu hii jeen gabrichi isaa kun kabaasaati nama rabbi sodaatu nama shari'aa islaamaa beeku yaa gootaa kiyya ati eeruu tana naa tajaajilii naa toohadhu jette malee eeruu tanarraa nyaadhu wahii naan jettee hii jeen obboleeyyan kiyya musalsalaa fakkaataa bara garuu haashaa wakallaa musalsalaa miti taarika yeroo garii musalsalaa fictional kaarakteriidhaan jaani baroonni tun spiderman ilaallee gaafa duraa numa laalle rabbi nu haraaramu waan sanii jarri kun laa taarikuma dhugaati eeruu tana ati eegi naan jette malee wahii irraa nyaadhu naan jette ijeen yeroo kana ajaa'iba itti ta'eetiti du'aa'ii godheef rabbiin amaanaa tana sirratti haa jabeessuu eeganaa obboleeyyan kiyya rakkoo mana isaa jirtu takka isaan marihate amiiril mu'miniin abii amrin abii hafsin jechuu kiyya umar ibn al-khattaab radiyallaahu an nama rabbi sodaatu maleen waliin malee hin marihatinii je yoo shuuraa teessan nama rabbi sodaatu waliin ta'a malee haasida fuula gurraachaa waliin suuraan taa'iniin sin jaadeeru yeroo kana gurbaan kun nama rabbi sodaatu nama amaanaa eege rakkoo mana isaa jirtu takka isaaf fide mal jeen ani intala dubraa takkaan qaba intalti tun shari'aa islaamaa tabeetu ammallee haala gaarii akhlaaqa gaarii nama qabu intala tiyya tana mootiin biyya ambaasaaddoroonni nagaafataniititin isaan dhorkee intala tana eenyuufin kannaa je'eeti isa gaafate
mubaarakun maal jeeni gaafa jaahiliyyaa zamana bareentumaa keessa wanni jirtu hundee namaa laalanii kannanii abbaan isaa eenyu asliin isaa fasliin isaa eenyu ja'anii kannanii yahudaa fi nasaaraan ammoo bareedina laalanii kannanii zamana keenya kana ammoo nama masee daalaa obboleessonni beektaami giriin nama qabuufi kannanii zamana rasuulaa ammoo sallallahu alaihi wa sallama nama shari'aa beeku nama rabbi sodaatu nama akhlaaqa haala gaarii qabuufi kannanii waan afuran tana keessa tasit tolte filadhuu jeenu obboleeyyan kee eega dubbiin akkas taate jeen nuuh ilmi maryam an nama rabbi sodaatu nama amala gaarii qabu nama amaanaa tiksu atirra nama caalu hin agarre intalatiyya siifin kannaa jeenu obboleeyyan kee yaa gootaa kiyya ani gabra keeti maallaqaan na bitattee intalatee ambaasaadarota meeqaaf kannuu ta diddesan ati anaaf kannitaa jennaan an atiif malee siifin kannuu jeenu obboleeyyan kee deemeeti jaartii isaa bira dhaqee jaartiidhaan mari'ate gurbaa tokko saaliyaa takkaatu jira intalateena baani wasiiloo jeen isaafin kanna jeen haatinis amrii intalateetii atumaatu qabaa jetteen garuu intalateenya waliin isiinin mari'adhaa jetteeti dheeyxee intalaaf himte abbaan kee nama tokkoof sii kannuuf deemaa jennaanini intalti maal jetteen haadhaa fi abbaadhaan shamara teenya cufaatu rabbii saaliyaa rabbi akka isii tana rabbi nu haa godhu yaa haadhaa fi abbaa kiyya jetteen ajajaa rabbii booda jalla jalaalu rabbi ana ajajaan an godhu ajaja keessaniin godhaa ajaja keessan dhiisee wahiin isinitti jalladhaahi isinitti jallachuu hin fadhu waan isin jettan hayyameetin jiraa jetteen gurbaa kanaafi isii tanarraa eenyuutu dhufe ni beeytanii imaama addunyaa sheekul islaam imaam abi abdirrahmaan abdillaahi ibn ilmubaarak cufa isaanii rahmatullaahi alayhim rahmatan waasi'a isaatu tuutu bee obboleeyyan kiyya maaliif rabbiin jalla jalaalu rabbi quraana keessan maal jee jechiin gaariin jechiin bareedduun meeyra bareedaa baastii nama afur nama ajaa'ibaatii tuutu wal qunname abbaa gaarii haadha gaarii intala gaarii soddaa gaarii aboo waan afuran tana rabbiin nu cufaa nu waagan amin jettan moolamin jettan awoo rabbi tana nu waagan agartee rabbiin akka walitti fide nama rabbi sodaatu akkunumatti karaa ati hin yaanneedhaan walitti fida nuti arraan tana obsa dhabneeti bar jinjanaadhaan as seennee achi seennee rabshaa meeqa kaardiin dhumtee obboleessu saahiba keetti dhooytee sak kaardii qarshanii naa dabarsi cinqiisanii waliin rabbi siif hin kennine obboleessu rakkattee bar sak salaata subiitti dhabdee hogguta ka aj hogguta ka tan waaba qash qalbii cabuu malee garuu nama rabbi sodaatu nama obsa qabu nama amaanaa eegu akkatti waliif fidamee ajallakumullah gabra keetiif asiumsaat maallaqa keetiin nama bitatte bar binisa baasee akkanatti waliif fidaa rabbi ji'ini ramadaanaa obboleeyyan kiyya ji'a obsaati haraamirraa obsu jaartii tee halaali xayyib isirraahuu akka obsitu si barsiisa maalayya nyaata yeroo kaan nyaattu dhaabbadhu dhaabbatti ati qofaa miti bar muslima addunyaa guutuu dhaabbata adhaan baay'isawi nyaadha bakka takkarraa tokkummaa teenya agarsiisti ni beekta irra bareedaan obsaa irra colleen obsaa qaalii rabbi irratti obboleeyyan kiyya ka islaamaa obsu yoo ammaan tana taarika biraatiin fidaa jenne wayaxuulul kalaam obsi lammadaa obboleeyyan kiyya maaseetarraa obsu yeroo jennu horii nama hatuu dhabu horii nama qoocee godhuu dhabu nama daguu dhabu meeshaa ekispaayerdii gurguruu dhabu meeshaa qaaleessitee hamma isiin qaaloytuu eeydee namatti gurguru arrabaan nama hamachuu walitti nama diruu ragaa cubbuu bahuu tun cufaatu waan itti nama geessutu jira waan tanarraa obsuun akkaani jabaattii obboleeyyan kiyya obsi lammadaa maali maaseetarraa obsuun amma dhukkuba afaaniiti jira dhukkuba farjiiti jira tana rasuulli keenya sallallahu alayhi wa alihi wa sallam في المتفق عليه من حديث سهل بن سعد الصائدي رضي الله عنهما أن الحبيب النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم قال
man yadman li ma bayna lahyayhi wa ma bayna rijlayhi adman lahu aljanna. Man yadman li namni of naa qabe ma bayna lahyayhi waan jidduu areeda lamaan isaa san afaan isaa baan wa ma bayna rijlayhi waan miila lamaan isaa jidduu jiru namni of naa qabe farjii baan qaama saalaa baan namni of naa qabe an jannatan isaaf of qabaaje isinii fi maatii teessanuu warra rasuulli salawaatullaahi wasalaamu alayhi jannata of qabeef irraa rabbi isin haa ta'isu. maaliif akkaan ulfaata cal jechuu alfamul muxabbaq laa yadkhuluhu dhubaab afaan cufamaa ta'e titichi hin seenuu jaa namni kiyya obboleeyyan kiyya cal jechuu akka hoggumee qawaliin jennu gaafa duraanii hin agarre nuti madarsaa qaraanne nuti si bar gaafa duraanii san gariin keessaniin dhalan barsiisaan seeneetiti intibaa nuun jaa yoo akkana taa'u turre harka keenya akkana gona laga intibaa ma alfam nuun jaa akkana teenya hunnu anis lubbuu teessan dura tiyyaanillee taniin joomaalee ta'a intibaa ma alfam obboleeyyan kiyya hunnu lameen tun jette cal yeroo namni achi biratti hamatamu dhiisii deemiin ani bilisaa jee intanarra jahannam nama geessiti تناس كجي رسول ربي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم كما في الحديث الذي رواه الإمام البخاري في الأدب المفرد والإمام أحمد في مسنده والترمذي في الجامع وابن ماجه في سننه بسند حسن رحمة الله عليهم رحمة واسعة من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال وفيه سئل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن أكثر ما يدخل الناس النار إرجما ربي صلوات ربي وسلامه عليه بأبي هو وأمي صلى الله عليه وآله وسلم إرهدوا المنما وان إبدنا قرى قافة من قال صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم الفم والفرج إرهدوا المنما وان جهنم نقو أفان إساتي في قام سالا إساتي همين يلماني ترى رب النهائقون رقاج أبوبه نما همتشو أبو نمر ركايو أشمري دان نما arrabsu nama waraanu mucucaatinsi afaanii lakkaawamtee waa hin dhumtu. Mu'aadh ibn Jabal Abi Abdirrahmaan al-Ansaari radiyallahu anhu gabaabsineetuma wal hadiithu fi sahih al-jaami wa fi silsila jan isumarraa dhufe radiyallahu anhu yaa ergamaa rabbi wa inna lamu'aakhidhuun bimaa natakallamu bih waan nuti dubbannuun itti qabamnaahi itti gaafatamnaa jennaan qaala sallallahu alayhi wa alihi wa sallam thaqilatka أمك يا معاذ هاتي سهادم دوجين أفان عادات نتو أفان كنيان غوغوغي نما ننجنو وهل يكب الناس سئل منما نقوم بساهي جينير في النار إبدا كيستي على وجوههم روايات على مناخرهم حرام نما ملك نما هوري نما نياتشو ربورا لبو أفي إيغون وانا كان الفاتون هو ملك نما فقسي يتاني qoocee dhaweetiti maallaqa san fudhatu koomitee masgiidaatti jaaniini wanni inni koomitee ta'uu fadhuuf haqqa albarcaa fi ta'uu fadhuuf boleeyyan kee akkaanii ulfaatti si bira jirtii miti fitnaa ummata cufaatiifuu fitnaatu jiraa jeebar wa fitnatu ummatii almaal jee rasuulli sallallahu alaihi wa alihi wasallam gabaabsineetuma wal hadiithu fi silsilati sahihaa jennuun haraamirraa obsuun obsa akkaan jabaatii obboleeyyan kiyya warra bakka tana dabaru rabbi nu haa taasisu. قافتوكو تاريخ إسلاما كيستي أكدو فتي إمام أبو يعلى تو تاريخ كان أوديسي طيب الله ثرى نمتجدوكو محمد ابن عبد الباقي نما جاء موتور إني ورى أنصارات قاضي دا هوري كبا مكة كيس جرا نمتجدوكو هوري دربي هوري قدوة تكا دربي دي هوري سن أركت نمتجدوكو هوري كان أركتي imaamtichi kun jechu qaadichi kun horii kana harkate namticha biraa ko horii qabuutu horii kana darbe horii san yeroo fuudhee ilaalu dahabaa fi lu'lu'a mana isaa dhaqe yeroo kana abbaan horiin guddaan kun irraa bade magaalaa keessa deddeemaatiti nama horii narraa badde dahabaa fi birrii meeta lu'lu'a kanaan narraa bade nama isa kana naa agareef dirhama 500 kannaa jeetiti waan xiqqoo takka inninis hidheetiti qabee barbaadu jiran anaatu tuutu agaree mallattoo himat ni hime waan akkanaa keessa jira jennaan
haya horiin tun teetii je'ee kanneef namtichi hunnooti atis dirhamni 500 keetii jennaanni inni shari'aa islaamatti fassara silaa nuti odoo namtichi kana hin jenneetu afaan waraabeessaa nuu kanni jennaani misila akkasii mita warra dirree do'a waraabeessa wali qabame rabbiin hin godhiniiti afaan waraabeessaa yaqullu xallisaa narraa gadhiisuudhaan siin jaabar ajaa'iba inni ammoo shari'attiin achi qabee ilaale hay horii namaa kannuun waajiba inuma sanii mitiiti abbaa horiin irraa badde barbaaduunuu dirqamaati akkamitti horiin kun kiyyaa mitii je'eeti kanneef obboleeyyan kee yeroo kana du'aa'ii godhate yaa rabbi ani haraam jibbeetin isa kanaaf kanneeti waan sanirra waan caalu naa kannii je'eeti rabbi kadhate eeganaa gaafa tokko obboleeyyan kiyya markaba yaabbateetiti gara biyya biraa deeme yeroo markaba saniin deemu dooniin san gara galteetiti inni loohaa takka irratti hafe odoo baharri isa oofu jiruutiti jaziiraa takka bira isa geessite eeganaa masgiida san seenee salaatee du'aa'ii godhatee qaraatii qara'uutti seene qura'aana jechuun ormi biyyaa dhufee hayi qura'aana qara'uu ni beekaa hijaanin qura'aana qara'uus nin beeka barreessuus nin beeka namallee qaraasuu nin beekaa jiin yeroo kana achumatti nama beekumsa qabu gizii agaran akka keenyaa kanaa miti bar khalqiin dabarte dhiisuumoo nama deemumoo laa haashaa wakalla ta'aniitu nu qaraasisi jaani joollee achumatti qaariyaan isaaf baatee qaraasisu seene yeroo kana maal jeeni beetani obbole na waliin jiradha yeroo kana maal jeeni qaraasisee sanbooda ummati isa jaalatee maal jaaniin aboo ati nu biraa hin deemin joollee teenya nu qaraasisi intala takkaatu jira intala sanis siifi kannina asuma nuu galiyuu jaaniin haya je'ee qeebale obboleeyyan kiyya yeroo kana intala san nikaa godhaniifiiti fidaniif yeroo fidan morma isii gubbarraa dahaba too qabdi cal je'eetuma inni dahaba san luuloo irra jiru lala ormitti dhiyaatanii yaa sheekana hay maaliif intala akkanatti ilaalteetiti isii tan akkana rifachiistaa jennaanini bar dahaba kana makkaa keessatti agareetitin namtichi tokko narraa badde je'eetin isaaf kannee atis haqa kee hoo dirhama 500 hoo naan je'ee lakkii je'eetin isa dideeti dahabni kun dahaba sanii je'eetitin tanaafin akkanatti ilaalu jiraa barii jennaanini ormi obboleeyyan kiyya allahu akbar subhaanallah allahu akbar subhaanallah jaanin dahabni dahabtichuma namticha saniitii jaanin obboleeyyan kiyya namtichi san yeroo ati dahaba san deebistee fi lu'ulu'a san cufa kannituufi inni du'aa'ii godhatee yaa rabbii kiyya ani gurbaa akkasii nama amanamaa hin agarreeti yaa rabbi ati wahayyi irrattuu dandahaadha gurbaa san intalatiyyaaf jaarsa akka ta'u godhi je'eeti kadhate du'aa'ii isaati rabbi qeebalee arraan tana hunnooti rabbii walitti isin fidee je eessa jirti woo takbirtan janjana nisawi baabbush as waf yallam tuqur fiit fardii farshanii maa ergime ulin darbii tuwo obboleeso ka itti darbanii jiraabar ol darbii حديث رسولات الجرابر صلى الله عليه وآله وسلم والحديث رواه الإمام أحمد في مسنده محقق مسند إمام أحمد علامة أبو الأشبال أحمد شاكري إسناده صحيح جين إمام الألباني أمو إسناده صحيح على شرط مسلم جين رحمة الله عليهم رحمة واسعة أبي قتادة الرادفي رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم إنك لن تدع شيئا لله عز وجل إلا أبدلك الله به ما هو خير لك أتينكن وهما تكبر الله قد جباته وهندستو أن يفدست فارومي تبر إجتين أصبر لال إنك لن تدع لله عز وجل هندستو ديستيو يو ديستيو الله جل جلاله وان سنين رجالو يوسي كن ملي واهنتاني حرام سن إسامتي أبوليان كي كإسلاما حلال اتكنف إيغنا جالو وان كي جارتي إسا والإنجراتي إلمان لما ربين الراكن جارتين إسا غرا آخرا قد ندوته إلمان إسا لمان إسا أبوليان كي إرادوان أرمان مالجين هورين إسين أران تنا أغر تنكون تجارتين تيناد إستي ونكوبا اتبهلا علامة ابن القيم طيب الله ثراه ملجي وانت كيود استربي وان سنرج على سوكنا حديث رسولات صلى الله عليه وآله وسلم أكنا ولين جنة متي هايا والنساء مالته مالني بيتني يروغري
callakum dhibba kannite miliyoonaan eegaa laa tana dhiise obboleeso yoo xumaaniinaa sii kanne hoo khalqiin bar kiniina hirribaatiin rafu jirtii bar ati kiniina hirribaatiin maletti rafutti hin jirtu tuni qananii moo qananii miti istiqaamaan qananii moo qananii miti waan harkatti ammanfachuun obboleeso arraan tana baajaayitee fudhattee deemte 150 harkatte tanuma alhamdulillah jechuun meeqa alhamdulillah dideetiti horii namaa saamu jira bar waan sanirra waan caalu sii baasaa taarika biraa tokko zayyadunu aya isini salawaataan nu gargaaraagaa sallu ala nabi taarika bareedaa takkaan isinii mammas gaafa tokko namtichi tokko Thaabit ibnu Nu'umaan ka jedhamu tokko haraamirraa obsuun jabduudha jechuu jirraami odoo deemu jiruuti ni beelawe yeroo beelawe eeruu takka agare eeruu san keessaa tuffaa takka fuudheetiti hoggu takka bar gurshaa takka hangush godheetiti kutate eeganaa yaadate horiin kun kanamaati haraami laga jahannamsaniituutu ni eegaami abbarraa hin hayyama fudhachuu qabaa jeetiti obboleeyyan kiyya abbaa eeruu barbaade abbaa eeruu san agaree isa bira dhaqe mal jeen jaalowwan kiyya islaama yaa abbaa eeruun akkana bakka akkanaa jirtu teeti eeruu san keessaa akkanattiin beelaweetitin tuffaa kee eeruu keetirraa muradhee hogguma takkaan hunnooti gurshaa takkaan irraa fudhadhee hunnoo hambaan isiitillee ni jirti ofii akkanaa gootuufin si bira dhufee jeen namtichi kabaasaati abadan ofii siif hin godhu jeenan ofii siif hin godhu sharxiidhaan malee sharxiin qabaa jeen haaya sharxiin ta'e maalii jennan ani intala dubraa takkaan qabaa isiisan akkanaa fuutuun barbaadaa jeen haaya mee intalti dubraa san gaaniin fuudha jeen boo rabbii jira mali fuudhaan namaa sookata wayi ijoollee laga harreetii sodaattu hunnooti lakka umriin teessan amata 30 takka deemaa dhuftun cufni keessanuu sodaattanii jirtanii bara salfishi walii qabame rakkoo jiraa fi dijeen haati maa inta gobboleeso garuu waan takka beekuu qabda jeenga intalti tiyya ijji isii hin agartu gurri isii hin dhagayu afaaniinis hin dubbattu jeen harka lameen isaa walitti qabatee innaa lillaahi wa innaa ilayhi raaji'uun jeega obboleeso musiibaadhaa mi botun sin agartu I love you yetten I love you back sin jechuun dandeessu adeero I love you yoo yetten inuma sin dhageessu I love you te akkanaa jennaan rifate ga eegana achuma laalelal akhira malaa dhuydaa bar ibidda jahannam keessatti wal iyaadu billah sanirra ifiifuu addunyaan tun xiqqumami addunyaa sijnul muumin itti guta wa jannatul kaafir amat torbaatam jahatami min obsa je'en niqaa walitti godheef gaafa sanis bar yoo silaa taarika kana cofa wajji dhaabbanne khuxubaa biraatiif baabar abbaan ifumaa fi niqaa godha malee qaadii yaamee qarshi 3,000 kannuun hin jiru bar isaan lamaaniif kanne atummaan niqaa godhe obboleeso niqaa godhee itti dhufte gaa manaas isumaan namaa fiduu qaba beete taanis yoo nuti irratti walii galle rakkoon qabdu aya booda gabbaatanii daa'uun namatti hin jeena manatti fideef lammaa ishuubaa unnooti boo obboleeso qashti ishummee dumbulloo waan biraa fakkaatti intalti hoo hay abbee ijaan hin agartu hin jenne jeen dhugaa isaati hayni dubbataa jeen ammas ayna dhageessa sadeenuu gaa eega dhageesse ijaanis agareenii naaf hin galle abbaan kee maal itti fadhee jennaan abbaan kiyya wanni bar itti fadhe ballaa dhugaa san duudaa dhugaatii fi nama hin dubbanne san ittiin feeneeti abbaan kiyya wanni itti fadhe takkaa intalti tiyya waan haraam laaltee hin beeytu nama hamachuu fi muuziqaa waan akkanaa dhageeffattee hin beeytu nama arrabsitee waliin nama dirtee kijibdee hin beeytu jechuu isaati malee dhugumaanuu ballaa gurraas tan dhageenye afaaninis tan dubbanne hin baanuu jetteen obboleeyyan kiyya ka islaamaa isaan lamaan irraa eenyutu tubbee ni beeytanii imaam abu haniifa nu'umaan ibnu thaabit ibnu nu'umaan alkuufiitu tubbee rahmatullaahi alayhim rahmatan waasi'a tana dhiisaa oromiyaaf dhiisaa isin warra dhiisaa isinirraan eegwan haadii kalli oromiyaadhaaf isin federaalaami hulbatuma keessan dhugaateero waan baate garte eenyu keessaa ba'e gartee nama keessaa ba'e haraam dhiista halaal kijiba dhiista
dhugaa bakka sii buusu, saahiba hamaa saahibuu dhiista, saahiba gaarii bakka sii buusu. Ilma namaa shira isaan duubaa baasuudha isaaniif dhiista, rabbiin waswaasa sirraa fuudha. Rasuula keenya sallallahu alayhi wa alihi wa sahbihi wasallam biyya isaanii ka jaallatu makkaa dhiisee addunyaa guutuu hin kennineefi sahaabaan horii isaaniitiif biyya isaanii dhiisnaan fatihii nuti cufa beenu hin kennineefi. Nabi Suleymaan alayhi salaam fardootiin tun salaatarraa nashaa galte jedhee fardootii san yeroo qabee cicciree isaan qaqqalee darbu san obboleeyyan kiyya rabbiin jalla jalaalu rabbii qilleensa amna baatii sa'uma cinaa takka keessatti deemuu hin turre. Innaka lan tada'a shay'an lillahi azza wa jal illaa baddalaka Allahu bihi maa huwa khayrun laka. Atiin kun waan takka rabbiif jecha waa hin dhiistu dhiistee waan sanirra caalu sii baasu malee waa hin taane aboo waan caalaa rabbii bakka nu haa buusu. Takkaatu nu hafe egaa taarika asumatti dhiisna. Qadara rabbii irratti obsu jiini ramadaanaa obsanu warsiisaan jenne qadara rabbiiti bar. Rabbiin soommanaa nun jee haaya jenne qaalii rabbii irratti obsini. Maaseeta nyaata hin nyaatina jaartii qabda jaartii ta'e yeroo hangana wajji rafuun hin taatu nun jee nu cufaatuu qeeballee jira akkasimi. Ammas qadara irratti obsuun obboleeyyan kiyya ka islaamaa soommanii ni qaba, beela qaba, dheebuu qaba, oowwa qaba. Waan mu'lima ta'e nama rakkisu kana cufaatu irratti obsinee qeeballee jira. Qadara rabbi irratti obsu nama mokkoratanaanis obboleeyyan kiyya. Abbaa sirraa ajjeesa yookaan ayyoo sirraa ajjeesa yookaan lamaan sirraa ajjeesa. Ilmoo sii kanneeti ilmoo sirraa fudhata. Yeroo gari ilmoo si dhorkeetiti si mokkora. Karaa rabbii keessatti oduu taffataffi jechuu jirtu waan hamtuu sitti erga. Lakka keessaa'uu imaanni kee dabalaa dhufuun fatanaan dabalaatuma dhufti beeki. Lakka imaanni kee ati taraqqii hogguutuu haala kee akhlaaqa kee imaana kee jabeessaa yoo dhufte fatanaan sitti jabachaa dhufti. Rasuulaa jee sallallahu alayhi wa alihi wa sallam fa in kaana fi diinihi salaabatun jeebar yoo diina isaa keessa ciminni jabeenni jiraate fatanaan itti jabaatti. اشتد بلاؤه وإن كان في دينه رقة يو دين إساء كيسا لافنتين جراتي أمو همو ملافنتي سنتي سمكر ربين تناس إرتي أبسوق أمنا جيشو يرو غري علمنا من رافودا غرو أكا نتي أمي اتجرو كيساو أمالي تينيا في جارتين تينيا أكا اتجر تكون تنما قد ديزيزا شيطة إفرت تجراني لت مادان إفدواني بيّة إفرت نكون توني شريعة إسلاما كيسا هنجرتو بلينكي yoo namni namarraa du'e booyuun ni jirti. Rasuulli rabbii sallallahu alayhi wa alihi wa sahbihi wa sallama gaafa mucaan isaanii Ibraahiim radiyallahu anhu irraa du'e booye sahaabaan rifatteeti yaa ergamaa rabbii ni boochanii jennaan qaala sallallahu alayhi wa alihi wa sahbihi wa sallama tuni bar Allahan rahmata gabarran isaa nama inni fedhe keessa kaayuu tuni rahmataa jeen garuu rabbii wanni itti nama qabu waan afaaniin ba'uufi hojiidha. Iyyuu akkamiin ta'a ilmi kiyya kun du'e dachiin na dhiphate wayyaa waylaa maaltu fidi obboleessa rabshaa tana cufaatu. Innaa lillaahi wa innaa ilayhi raaji'uun. Akkana nutis ka Allaahi wanni fudhate sanis ka Allaahi ammallee gama isaa deebi'uudha. Akkana jaa yaa rabbi waan narraa fudhatte kana khayriin naa jijjiirii. Gurbaa tokko obboleeyyan kiyya ka islaamaa guyyaa tokko keessatti ilmoo lama dhabee jaartii isaa dhabe. Akka odeeffametti gurbaan kun saahiboota isaatiif afeerraa godheef. Yeroo afeerraa godhuuf re'een achumatti qalamtee ijoolleen lamaan re'ee agalan akkaataatti qalamte. Gurbaan guddaan obboleessa isaa xiqqaa akka re'ee namtichitti qaleessan agareetiti kootu ni taphannaa jedhee ablee san qabee yeroo akkana jiru laq taateeti mormi isaa mureeni achumatti firfiri jedhee du'e. Haati agartee obboleessa kee ableedhaan qaltee jettee yeroo itti gabbaatu gurbaan fiigee manarraa yeroo bahu makiinaan karaa gubbarratti xallasdi. Achi keessa ta irra saaliyaa laalateeti fuudheen obboleeyyan kee. Rabbiin ilmaan meeqa irraa fuudheen isin hin jee? Meeqa irraa fuudhe? Isinoo? Sambooda intala fuudhe san irraa rabbiin ilmaan meeqa kanneef ni beeta? Ilmaan 13 kanneef. Namni muslimaa aqilaan sin jaara kunumatti shahawaan isaa isan ooftu rabbiitu isa oofa qur'aanaatu isa oofa rasuulaa isa oofa sallallahu alaihi wa alihi wasallam
hadiisa sahihaatuutu isa oofa malee waan biraatii miti taarika tokko isinii himee isinirraa haafitu hedduutu isiniif hinna sahaabarraa yoo jenne gaafa tokko namticha tokko mucaa isaatiitu irraa du'e isa kanas qadara rabbi irrattis obsuu qabnaa dhaabar gurbaa isaatii irraa du'e aalimoota gurguddaatu jira imaam abu muhammad sufyaan ibni uyaynaa almakkiyyi aalimticha guudaa anaaf isinillee sadarkaa isaatiin nun haagayu isaa jira khaalid ilma muslimiitu jira namtichi kun obboleeyyan kiyya gadda guddaa keessa seeneetiti booyu seene yeroo namni isa agaranii obsi ja'aniinis obsu dude eegana imaam abu ali fudayl ibn iyaadiitutu itti dhufe rahmatullahi alayhi rahmatan wasi'a yaa haadhaa jeen yaa namana atii fi ilma kee hidhaa keessa jirtanii jeen hidhaa san keessa yoo ilmi kee si dura bahe ni gadditamu ni gammaddaa jeen abbaa fi ilma ohuu mana hidhaa keessa ka jiran yoo ilmi keenya nu dura mana hidhaa irraa bahe numa gammannaga akkasimoo kam ilmi kee hidhaa addunyaa keessa ture tanaafuu ilmi kee si dura baheeti wanni ati akkana gadditee boochuuf maalii jennaan namtichi lal ayni qaba ta'azzaytu obseetin jira jeen yeroo nama wal obsisnu akkaataa itti wal obsisnullee barachuu qabnaa bara yeroo garii ijoollee amman tana as keessa fa tajirtu ani bakka tanatti waanin irra hedduu namaa wajji waliif hin galle keessa amalli kiyya ulfaataa miti saraahumaan siin tanafaadha abbaa mucaa xiqqaa amata 13 irraa du'eetiti kutaa isaa keessa taa'ee qabooyu dhufee namni sus hin tuqiniin haa booyu ni booye mookam waan biraa wayi godhe dhiisiin bar baafachuu jira tunis jaalala ibsuu jira bar usmaarree manaaman ja'anii amma tun ta saayikolojiiti wayaxuulul kalaam arraaf asumatti haa dhaabu yoon dhugaa qunname rabbi irraa yoo dogoggore hammeenya nafseeti iyyaatiif sheexaana irraa karaa bareedaa kana isin yaadachiisee ani itti hojjechuu dhaburraa Allah han intikama isiniif karaa jannataa dildila ta'ee ani bidda jahannam keessatti wal iyaadu billah na darburraa isa Allah han intikama anis kanin dubbadhe isinirree warra dhaggeeffate warra dalagatu rabbi nu haa godhu ni cufaatiifuu rabbii yaadaa muraada keenya rabbi nu haa godhu haajaa teenya tafacaate rabbi walitti nu haa qabu addunyaa fi akhiratti rabbi jiruu gaarii nu haa jiraachisu addunyaa fi akhiratti rabbi nu haa milkeessu umrii dheertuu barakaa qabu dalagaa gaarii waliin rabbi nu haa kennu soommana nuti soommanaa jirru qiyaama nuti dhaabbachaa jirru sadaqaa nuti kannachaa jirru qur'aana nuti qara'aa jirru rabbiin nurraa haqee bol warra guyyaa qiyaamaa magantaa isaaniif seenanidha rabbi nu haa taasisu rasuula keenya waliin salawaatullaahi wasalaamu alayhi firdoos alaalaa keessatti warra saahibatu rabbi nu haa godhu addunyaa tana keessa hamma jirruna ammoo warra manaamaan isa agaree qaranaa'u rabbi nu haa godhu warra ilmaan qabdan rabbiin ilmaan keessan isiniif haa qajeelchu ilmaan keessan dasii ija keessanii rabbi isiniif haa godhu warra fuudhee ilmaan hin qabaanne ammoo rabbiin ilmaan isiniif haa kennu isinis akka hiriyoota keessanitti rabbiin ilmaan isiniif haa kennu isinis dhalaati dhungadhaati ergadha warra hin fuune ammoo rabbi isin haa fuusisu jaartii saaliyaa rabbi isin haa fuusisu shamarran heerumnes rabbi jaarsa saaliyaa haa baasuuf nu cufaatu rabbi nu haa milkeessu obboleeyyan keenya biyya adda addaa keessatti warra darramuu jiru rabbiin isaaniif haa dirmatu warra dhiphoo keessa jiru rabbiin isaaniif haa dirmatu warra liqiin irra jirtu rabbi isaanii irraa haa kafalu warra qullaa deemu rabbi isaan haa uffisu warra beelawe rabbi isaan haa nyaachisu warra dheebote rabbi dheebuu isaan haa baasu obboleeyyan keenya biyya suudii keessatti warra darramaa jiru rabbiin mana hidhaa isaanii irraa isaan haa baasu rabbiin mana hidhaa irraa isaan baasee gara biyya isaanii rabbi isaan haa deebisu allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina muhammadin wa ala jamiil mursaliin wa akhiru da'waana alhamdulillahi rabbil alamin